Upravo ovako, uz pjesmu Mirise domaćih jela i šarenilo rukotvorina počelo je još jedno poglavlje priče koju pišu žene Kraljevskog grada. U Srebreniku je utorak 17. juna održan sada već tradicionalni sajam Zlatne ruke žena Kraljevskog grada, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja žene koje čuvaju tradiciju, stvaraju rukama i dijele ono najljepše što imaju, svoju kulturu, umijeće i srce. Sajam je i ovoga puta organizovalo Udruženje žena diva iz Srebrenika uz podršku grada i Centra za kulturu i informisanje Srebrenik, a učešće je uzelo oko 50 udruženja iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, od Travnika preko Sanskog mosta, Goražda do Srebrenika, a posebnu čar manifestaciji dali su članovi gradskog folklornog ansambla Srebrenik koji su za ovu priliku pripremili nekoliko koreografija. Pa danas je ovdje spoj tradicije, kulture, autentičnih dijela, proizvoda koji se danas ovdje nalaze, koji su izloženi, a koji su stvorili svi izlagači svojim rukama. Nadam se da će biti izlagači zadovoljni. Ja im se zahvaljujem što su došli, želim da se osjećaju kao da su kod svoje kuće. Danas se ovdje nalazi preko 50 izlagača i ovo je sajam međunarodnog karaktera, pošto imamo izlagača iz Srbije, iz Hrvatske i iz područja čitave Bosne i Hercegovine. Najudaljenija mjesta imamo tamo Sanski most, Travnik, Vitez, Visoko, Sarajevo, distrikt Brčko i imamo dosta izlagača iz našeg grada. Podržala su nas sva udruženja, znači iz ruralnih područja. Tokom programa dodijeljene su i zahvalnice udruženjima, pojedincima i kolektivima koji pružaju nesebičnu podršku u održavanju ove manifestacije, a sajam je u ime gradonačelnika otvorio i prisutnima se obratio gospodin Muhamed Jašarević, šef službe za društvene djelatnosti grada Srebrenika. Mi smo s ovom manifestacijom danas počeli da obilježavamo zvanično, znači dane grada Srebrenika koji pada na subotu 21. juna. Čestitam Dekidi divama na organizaciju i manifestacije. Evo, ja ću se malo našaliti. Mi smo možda prije nekih 7-8 godina bili skroz deficitarni sa udruženjima žena. I onda smo malo razgovarali u gradskoj upravi, malo da vidimo gdje nam tu šteka, da to malo poguramo i financijski, ne znam, i organizacijono. I onda su nam krenule dive, pa su krenule Sirius, pa Srebrenke. I evo, sad smo imali javni poziv. Imamo 15 projekata od 15 udruženja žena koji su prošli na javnom pozivu i kod nas u Srebreniku Haman žene preuzele vlast, gotovo. Još, evo da ne zaboravim da otvorim ovaj sajam, neke svima sretno i da nam pomenim, evo samo meni je jutros ne Amir nego Viber me je posjetio da je našoj Dekidi rođendan, mi smo pripremili jedan mali poklon, simbolično. Jedan buket cvijeća za našu Dekidu i evo mi joj želimo sretan rođendan i da još dugo godina organiziraju ovakve manifestacije. Ova manifestacija bila je prava riznica domaćih specijaliteta, rukotvorina i tradicionalnih proizvoda, svega onoga što vrijedne ženske ruke mogu stvoriti, a nije nedostajalo ni osmijeha, pjesme i dječje radosti. Upravo me svojom iskrenom radošću i osmijehom privukla jedna djevojčica, 12-godišnja Sara. Ja se zovem Sara Srtan. Idem u 6. razred prve osnovne škole Srebrenik. Imam 12 godina, završila sam 5. razred. Rođena sam u Brčkom 2012. godine. Meni se jako sviđa ovdje u Srebreniku, a i u Brčkom pogotovo. Jesi šta probala na sajmu? Ja sam lizala. Svidjela mi se jako. I hvala vam puno. A nisi nam rekla kad porasteš šta želiš biti? A kad porastem želim biti novinarka. Sarin iskreni osmijeh i sjaj u očima bio je podsjetnik zašto su ovakvi događaji važni, da inspirišu, motivišu i podsjete na vrijednosti koje njegujemo. A inspiracije je bilo na svakom koraku, u svakom proizvodu koje su kreirale vrijedne ruke bosanskih žena, među kojima se našla i Sabera Salihović porijeklom iz Srebrenice, koja danas živi u Živinicama. Sabera pravi domaće sokove, džemove i ostale tradicionalne proizvode koji su već nagrađivani na nekoliko sajmova.
Pa jesam što se tiče u Breškama kod stojaka, najbolji sajam i ovdje i kod vas isto, tako da sam diplome sve dobivala od prvo mjesto. Pa sve što se tiče na biljnoj bazi, od pekmeza, od šljiva, slatka, od ajvara, sokova, ima raznih, tako da sve što se tiče na prirodnoj bazi. Ima aronija, ima kupina, ima od maline, imam čajeve razni, samostalno radim, nisam u nikakvom udruženju i tako da samo radim za sebe. Svi koji žele mogu kupiti, dostupno je na broj 061 886 423. Sajam Zlatne ruke žena Kraljevskog grada još jednom je pokazao koliko se snage krije u kreativnosti i predanosti žena iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. U minutama koje slijede predstavljamo vam još nekoliko udruženja i donosimo dio atmosfere sa sajma, pored ostalog i kroz nastupe članova Gradskog folklornog ansambla Srebrenik. Danas smo pripremali razna domaće proizvode, kolače, pite, tu smo imali sokove, sozove, džemove, kompute, čak smo imali prirodne sapune, svijeće. Znači to sve izrađujemo u našem udruženju i ovdje smo izložili da prodamo. Naše udruženje se bavi proizvodnjom, pravljenjem svih ručnih radova, znači od veza, pletenja do ovako pravljenja prirodne kozmetike, sapuna, mehlima, raznih ulja. Također pravimo kompote, salate razne. Osim toga, naše udruženje se bavi nekom vrstom edukacije, da tako kažem. Odrađujemo razne radionice, učimo, znači oni koji žele da nauče, na primjer, kako se pravi sitni kolači, kako se pravi torte, kako se veze, kako se kroji i šije i tako dalje. U planu smo da naše udruženje zovemo razne doktore, znači sve one ljude koje znamo da može pomoći našim ženama, da im pozovemo da dođu u naše udruženje, da nauče nešto naše žene. Uskoro također planiramo jednu promociju knjige Kader Hadžera Beganović iz Sarajeva. Knjiga je odlična, pisac je odličan i jedva čekamo. Mi smo iz udruženja Podorašje. Ovo je prvo otvaranje. Imali smo raznih jela ovdje, od starih, malo ovih varina, džemova, sokova, pekmeza. Kolača je bilo svih vrsta. Baklava, hormašice, ružica, srdiđa, tulumbe. Pita je bilo svi. Sjevnica, bresnac, kupusnjača, bundavara. Vi prodale prije nego što je sajam počeo? Mi smo prodale čim smo došli gotovo sve. I stvarno smo zadovoljni. Šta pravite vi u svom udruženju? Imate, vidim, svašta nešto. Pa šta pravite od ovih domaćih? Od svih domaćih proizvoda mi smo pravile pilav, tarhana, sokovi, džemovi, pekmez, sve to, salate, sve to naše domaće bilo, što smo mi pravile. Dobro. I kakvi su utisci, ovaj prvi sajam, kako protiče? Mi smo zadovoljne, da kažemo i prezadovoljne. Ja se zovem Imširović Badema, negdje Meira, negdje Badema, ali haj nebitno. Izložila sam svoj med, danas sam presretna, prezadovoljna, dobro sam prodala, odradila posao pravi. Jer ja ne sumnjam u svoje Srebreničane, oni meni puno vjeruju i zato dolaze kod mene da kupe. Šta ima tu od proizvoda, što reći? Pa imam med sa borovim iglicama, imam med za štitnu sa mladim orasima, imam imunomiks sa matičnom liječi, imam med šumski, livatski i bagremov i propolis kapi. Ovo su propolis kapi, one su dobre za ranice, dobre kad zub zaboli, dobre su tako za te. Ja živim u Barama, tako da me nije teško naći. Moje ime je Badema, svako me zna u ulici, cijeli komšiluk. Ima broj telefona 061 511 908
i mislim da je tu. Ja sam Hanija Babajić, udruženje Rašljevka iz Rašljevi, opština Gračanica. Prvi put smo ovdje na sajmu, prvi put smo inače na sajmu, znači lijepo nam je ovdje, lijepo se osjećamo. Srebrenik inače je meni Srebrenik grad poznat, lijepo nam se čini, lijepo sve izgleda. Mislim, upoznali smo puno drugih udruženja iz raznih krajeva Bosne. Prvi sajam, znači ovo nam je, mi smo osnovane ove godine, početkom ove godine. Imamo 24 članice. Osim tradicionalne hrane pripremamo, znači pravimo, naše članice prave ruže, to onda imamo članicu koja slika, koja crta isto i bavimo se, znači imaju žene koje heklaju, pletu čarape, tako, razne ručne radove jeste. Ja sam Ibrahimović Merima, članica sam udruženja Malešći iz Malešića. Treći sajam gostujemo ovdje u Srebreniku, predstavljamo sva tradicionalna jela. Imamo rukotvorine, imamo dekupaže, radimo, družimo se, odazivamo se na sve pozivnice koje nas pozove, mi se odazovemo, tako isto zovemo kod sebe. Uglavnom godinu i po imamo već kako postojimo, brojimo 47 članica. Danas nam je prelijepo ovdje, prelijepo. Srebrenik je lijep grad, poznajem ga i od prije udruženja, ali danas je baš lijepo. A šta ste posebno za Srebrenik pripremile danas? Danas smo pripremale kore za medenu tortu, pogaču za ćevapa, tahrana, pšenično brašno, tahrana slatka za tahranpitu, pilav, nutmu, suhe kolače, gorabije, baklavice, imale smo maslanicu, imale smo breskvice, šećer pečeni, ovo su gorabije, ovo su ovamo hromašce, pekmezna pita, to mi praktikujemo na svakom sajmu.